Hello, barattoonni keenya kan bakka jirtan akkam bultan, akkam ooltan, akkam waaritan, akkam jirtu. Our students all over the world, good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. ዓለም ላይ ያላችሁ የአፋን ኦሮሞ ተማሪዎቻችን እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችን ደህና ነን። Barnoonni keenya har'aa afaan Oromoo waliin haa barannu. Afaan Oromoo afaan saba bal'aa ta'uusaa ni beekama. Afaan kamiyyuu baruun nama fayyada. So it's very important to learn any language. The beneficiary is the person who is learning that language anyway. ስለዚህ ቋንቋ መማር ለማንኛውም ሰው ይጠቅማል ማለት ነው። If you take many people who are known, ታዋቂ ሰዎችን ብንወስድ 10 ቋንቋ 8 ቋንቋ 9 ቋንቋ 7 ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩና that was for their benefit. So when we talk about this today, የዚህ ትምህርት ዓላማ እንግዲህ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ ለመማር ለሚፈልጉ አቀራረቡን ለማስረዳትና አጀማመሩን ለማሳየት ነው። Kaayyoon barnoota kanaa maal akka ta'an ni ibsa. Fakkeenyaaf qubeen afaan Oromoo tarreessu, sagalee afaan Oromoo jedhu, garee jechoota afaan Oromoo maqaa dha'uu, gaalee afaan Oromoo addaan baasuu, gosoota ciroo tarreessuu, hima barreessuu, keeyyata barreessuu, dubbisuu. So in teaching this afaan Oromoo, I will let you able to list the afaan Oromoo alphabets, letters, and also say the sounds and identify the parts of speech, and also able to differentiate the phrases and the type of clauses, the type of sentence in Afaan Oromo, and help you in writing paragraphs in Afaan Oromo. ስለዚህ እኔ ተማሪዎች መሆን የምትፈልጉ ኦንላይን ከሌተር ከአልፋቤቱ ከፊደሉ ጀምሬ እስከ አንቀጽ መጻፍ የሚያስችላችሁን ክህሎት በቪዲዮ በድምጽ እና በፒፒቲ ወይ ደግሞ በዚህ በጽሁፍ መልክ አስደግፌ እንድትማሩ ለመርዳት ፈቃደኛ ነኝ። So you can join me anyway. እናንተ ይሄን ፍላጎት ያላችሁን ሰዎች መጠቆም ይሄንንም ዩቲዩብ share ማድረግ ትችላላችሁ። I thank you very much. This is the way it comes. Mata duree xiinxala dubbisaa, for example, we may start from qubee. We start from letter, go to sound, word, phrase, clause, sentence, paragraph, and long text like essay. And so, for example, we may start from letter like this: a, ba, cha, da, e, fa. A as the sound in arm, ask, back, bar. Alright, cha is not there in English, but here, for example, as choma, chama, as we say in Amharic, da, dash, dams, egg, earth, fast, fact. So, how it should be read? አፋን ኦሮሞ ሳውንዶች ወይ ቃላቶች ድምጻቸው እንዴት አይነት እንደሆነ ከአ ጀምሮ አ ባ ጫ ብለን ስንል የነሱ ተመሳሳይ አለ በእንግሊዘኛ ማለት ነው። When we say ga also, like garlic, like gun. When we say ha, we say hot, happy. The sound is like this. E is not like I in English. No, it's like an ink or insect. So, when we say J, ja we say in Afaan Oromo. We say jar, jump as we say in jar, in jump. ስለዚህ በአፋን ኦሮሞ ውስጥ በእንግሊዘኛ ጄ የምንለውን ጃ ብለን እናነባለን። አይ የምንለውን ኢ ብለን እናነባለን። ሶ the way it is read እንዴት እንደምንነበብ እያንዳንዱ እዚህ ኤግዛምፕል ሰጥቷል። በዚህ አኳን እንሄድበታለን ማለት ነው። ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ኦ ፓ ቃ ራ ሳ ታ as we say tank, taxi, tap. All right, not t in Afaan Oromo, right? We say ta. So it goes like this: u, va, wa, ta, ya, za, cha, da, nya. So there are double letters like cha, da. So the way they should be pronounced is already given here. ዳኛ እንደምንለው ኛ
ጤፍ እንደምነው ጣ። So we have such letters with such kind of examples from English. Pa in Afaan Oromo, for example, kophee, laphee, suphee, kuruphee we say. In Afaan Oromo we say bishaan, shan, shantama, shaakala, shaashi we say. So ja is also pleasure, vision as we say in English. So this is maybe simply to show you how we go through each of the letters. እያንዳንዱን ፊደላት በዚህ መልክ እንሄድበታለን እስክትይዙ ድረስ በቪዲዮም በፒፒቲም በድምፅም በምሳሌ በተደገፈ መልክ የቋንቋ ተማሪዎቻችን እንረዳለን። So join us please. After that we come to barnoota walitti fufaa afaan oromoo toora internet irraan kennamu continuous afaan oromoo online lessons. It says so mata duree is there jechoota maqaa bamaqaa ibsa maqaa xumurtuu ibsa xumuraa firoomsee walqabsiiftuu raajeffannoo. So there are words, parts of words. These are the 8 parts of the words in afaan oromoo. We go through each of them, right? So let me show you one thing here before we go. How to form sounds from letters and words. From sounds we form phrases. For example, you have letter plus letter. Sagale qubee fi qubee na ida'u a na. Qubee ma ida'u a ma. Dubbachiiftuu malee dubbifamaan sagalee hin qabu. In Afaan Oromoo, the letters, consonant letter have no sound normally. The sound comes when they have been added with the vowels. ከቫውል ጋር ደግሞ ከአናባቢ ጋር ሲደባለቅ ወይ ደግሞ ሲደመር ነው እንጂ ተነባቢ በራሱ ድምፅ የለውም በአፋን ኦሮሞ ውስጥ። ስለዚህ ደምረን ነው ፊደሎችን ደምረን ድምፅ እናመጣለን፣ ድምፆችን ደምረን ቃላት እናመጣለን፣ ቃላቶችን አንድ ላይ አድርገን ሀረግ አረፍተ ነገር እንሰራለን ማለት። that's the way it works. Letter plus letter gives sound, letter plus letter gives sound like that you can see. Na plus ma nama የሚል ወርድ አመጣማ። nama ማለት ፐርሰን ማለት ሰው ማለት። ጋ ፕላስ አ ጋ ሎንግ ሳውንድ። ራ ፕላስ ኢ ሪ። ጋ ፕላስ ሪ ጋሪ word label. This one gari means good. nama plus gari nama gari phrase label. This is phrase. ይሄ ሀረግ ነው፣ ሀረግ ደረጃ ነው። nama gari means good person. It is this way that we proceed. I thank you very much. በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ መልክ መማር የምትፈልጉ ማንም ሰው ቋንቋ ጠቃሚ ስለሆነ ለማንም ሰው ቋንቋ ጠቃሚ ስለሆነ እኔ በእንግሊዘኛም በአማርኛም በአፋን ኦሮሞም ላስተምራችሁ am very much happy. join me please. ስለዚህ በአፋን ኦሮሞን በእንግሊዘኛና በአማርኛ መማር የምትፈልጉ ከስሩ ከመሰረቱ ጀምረን እስከ አንቀጽ መጻፍ እናስተምራችኋለን። ስለዚህ ይሄን ፍላጎት ያላችሁ you can contact me, you can comment under the YouTube video and then you can reach out to me. ስለዚህ ልታገኙ ትችላላችሁ። This is what I would like to say. Thank you very much. baay'ee galatooma horaa bulaa. warri maamila keenyan taane subscribe go'a bilisaa maamila chaanaalii kanaa chaanaalii kootii taa'a waliin afaan oromoo habarsiifnu habarannu. Thank you very much.